Mir Božji, Hristos se rodi. Božji, Hristos se rodi. Božji, Hristos se rodi. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Vaistinu se rodi. Vaistinu se rodi. Svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Kako slavite Božić? Aleksandar Šumunja, nešto ovo je tradicionalno ovdje, pošto zavisi gdje se ko nalazi ovdje. Pošto ima naše više crkava, onda gdje se ko bliže tako dolazi, ja već dolazim 18 godina ovdje na Redwood Drive. I tako uvijek se nađemo s našim ljudima, prijateljima i iskoristiš priliku da se malo družimo i tako. Kako se slavi ovdje, kako tamo? Pa isto, manje više, isti smo narod, nema tu nešto da ovdje nešto drugačije, ali tamo samo... Koga vi želite pozdraviti? Pa pozdravljamo sve tamo rodbine i prijatelje, ako budu vidjeli ovo. Pozdrav, sretno Badnje veče. Čedomir Gotovčević i evo kao što Aca rekao, ovo je tradicionalno proslavljanje. Meni je ovo 4. godina u Čikagu i znate šta, ja mislim da u Americi nema bolje proslave nego ovdje u Čikagu, tako da u društvu i u krugu prijatelja manjak porodice, ali eto, dobro je, pokušavamo da nadoknadimo sa prijateljima i da proslavimo kako to dolikuje. Dobro večer, ja sam Igor Rajković i šta da kažem, uživam s drugarima ovdje. Tradicija se nastavlja i iz godine u godinu, sve, šta drugo da kažem, lepo mi je, družimo se, da mogu pozdraviti moju devojku, eto, što nije s nama večeras, ali... Poštovani gledalci, sa nama zvezde YouTube-a, putujuće duće, sa nama je Milijan i Tanja. Kako vi proslavljate Božić ovdje? Pa evo, proslavljamo ga sa našim narodom. Došli smo ovdje u Srpsku crkvu da vidimo kako to izgleda ovdje u Čikagu i Americi. Kako se proslavlja ovdje Božić. A kako je tamo? Tamo je slično kao ovdje, samo što nemam osjećaj kao da smo uopšte van Srbije, baš nam je lepo ovdje. Tako. Vidim, dobro se snalazite, ima vas svuda stižete. Pa trudimo se maksimalno koliko vreme dozvoljava i posao da obilazimo što više i tako. Da snimamo i da montiramo i tako. Dosta našim ljudima to znači, na primjer kako vi dobili ste zelenu kartu, došli ste ovdje, veoma interesantna priča. Da, on je izvučen na lutriji inače i tako smo dobili, mi smo srećni dobitnici. Tako sam uspio da je oženim. Tako me je oženio, tako me je prevario, šalim se. Zajedno smo već 6 godina, tako da ovo je samo još, eto, jedan izazov u našem životu, jedna avantura, pa tako, nova avantura. Koga želite da pozdravite? Pa pozdravljamo sve vaše gledalce Srpske televizije i naravno naše ljude kući. Našu porodicu koja nam najviše nedostaje na ovaj lep praznik, naš najsvetiji srpski praznik. Da. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Ovdje je perfektno, mada u starom kraju mislite u Srbiji. Dobro, tamo je već druga priča, mada i ovdje se trude da poboljšaju, da bude slično kao i tamo. Ali sve u svemu je odlično. Znači veselo, koga želite da pozdravite? Moju porodicu i moje prijatelje i to je to. Kako slavite Božić, je veselo? Da, mi smo lomili hleb i moja mama časticu i moja mama je dobila paricu. Tvoja mama dobila paricu, joj, bit će veselo. Slavimo sa familijom, večeras idemo kod ujaka i tamo ćemo biti posle podne, ponoć i onda ćemo malo da jedemo i malo da pijemo i sutra opet ćemo da ponovimo. Ali ja sam rođen ovdje.
Tako smo naučili, tako smo odrasli i evo nas. I uvek će biti ovako. Čestitam vašim roditeljima i svim ostalim precima koji su vas naučili tako lepo da poštujete. Hvala i Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Moje ime je Ana Šarić i kako ja slavim Božić, moj brat i moj tata, oni idu da sjeću badnjak i onda oni donesu u kuću na badnji dan i mi okitimo. Prelepo, prelepo. Jel želiš nekog da pozdraviš? Moju familiju. Hristos se rodi! Moje ime je Andrijana i želim da pozdravim naravno moje najmilije u mom rodnom kraju i sve ljude koji slave Božić i da poželim srećno Božje veče. Moje ime je Miki Milivoje i želim da pozdravim svog sina Vasilija ovim putem da mu čestitam Božić. Kako se slavi ovde kako tamo? Pa, bolje je kod nas, ali i ovde nije loše. Ja sam Miona i pozdravljam sve naše ljude u Čikagu. Sonja Rajić, kako se zoveš? Rada Petrović. Slavimo Božić sa familijom, sa društvom, veselo je uvijek, skupimo se prije crkve, idemo u crkvu, onda poslije crkve i tako uživamo svi zajedno. I'm celebrating. I'm here with my family and my friends and we're just having a good time here at the church bar. I kako slavite Božić? Nemanja Šuša, slavim Božić ovdje s prijateljima i tako. Želite nekog da pozdravite? Pa porodicu kući. Eto, dovoljno. Ovdje svi su ostali tu. Rajko Draganić. Evo, hvala Bogu, večeras smo se okupili na badnje veče da proslavimo i dočekamo Hristovo rođenje. Hvala Bogu, ima nas puno, pa želim sve da pozdravim tamo u našoj otadžbini, u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, širom srpskih zemalja, sa radosnim božićnim pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi. I želim da pozdravim posebno familiju, dvije sestre u Bijeljini, bratiće Lazara i Milana i sve ostale. I da ste mi zdravo i veselo i uzdravimo da dočekamo Hristovo rođenstvo. Hristos se rodi. Pa slavimo hrišćanski kako nalaže nam vjera i tako. Svake godine smo na okupu ovdje i družimo se i najradosniji dan slavimo. Isto kao u starom kraju? Pa malo je drugačije, tamo su drugi uslovi, ovdje je malo modernije